14 एप्रिलाक राष्ट्रीय फायर डे म्हण देशभर मनयतात। त्या संदर्भात गोंयभरच्या फायर स्टेशनांनी 2 एप्रिलाक भुरग्यां खातीर पोस्टर सर्त घडोवन हाडली। ही सर्त 7 ते 10 वर्सां आणि 11 ते 14 वर्सां अशा 2 गटांनी जातली। सर्तीत जैतिवंत जातल्यांक 14 एप्रिलाक इनामां भेटयतले। पळयात। On the occasion of National Fire Service Day, which is marked on 14th April, so as a parent I am feeling very happy that fire department organizes this type of awareness every year, and with this awareness regarding the fire department and about the fire safety, not only the general public, but it is also benefiting all the students who are the future of our state and country. So as everyone is aware that fire safety is a very important topic, so today with today's drawing competition, the children are aware about the preventive measures which they have to take for fire safety, and overall with their and it's a good opportunity for all the students also to exhibit their art in terms of this drawing competition. So I thank fire department for organizing such a beautiful drawing competition. आज आमी एज अ नॅशनल फायर सर्वीस डे जो आमी 14 एप्रिलाक मनयता, सो ताका लागून कितें करता आमी ऑल ओवर गोवा पोस्टर कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करता। सो आमचो जो पणजी ज्युडिक्शन आसा, सो तातूंत आमी आयज ऑलमोस्ट 2 ग्रुपाचे हे केला। तातूंत आसा ग्रूप एज 7 ते 10 आणि दुसरो आसा ते 11 ते 14। सो 7 ते 10 ग्रुपान हांचो थीम आसा फायर एंड एनवायरमेंट, एंड दुसरो जो आसा तो फायर इन इंडस्ट्री। सो हातूंत टोटल जी स्ट्रेंथ आयला तो फ्रॉम ग्रुप 1 to 7 इज ऑलमोस्ट 132, एंड ग्रुप 2 आसा तो 48। सो हाच्या प्रमाणे आमी ऑल ओवर जे भुरग्यां भितर जे आर्ट आसा रिगार्डींग द ते कशें फील करता रिलेटेड टू फायर एंड एनवायरमेंट, सो ते आपल्या आर्टाच्यान प्रूव करता। सो आनी एक गजाल कितें आमी ऑल ओवर गोवा आमी आमचो जो एज अ डायरेक्टर फायनान्स सर्विस आमी कॅम्पेन दवरता, लायक अवेरनेस प्रोग्राम इन सोसायटी, हावजींग सोसायटी, स्कूल, कॉलेजीस ह्यो आमचो चालूच आसता। बट एज अ मास अवेरनेस जावपा लागून आमी पोस्टर कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केला। खंयच्या स्कुलाचे? मॅरी मॅकली गर्ल्स। ओके, कितें काडटा तुमी ड्रॉइंग? फायर एंड एनवायरमेंट। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीज, श्वेता गांवकर आणि मनीषा जाधव।